wenza lento lothola ukuthi wena umenze yona endlini uzombambise yona kanje le nsini wena endlini umshaya umfazi wakho always nge-missionary abantu abadala missionary especially futhi abesonto always missionary bheka mabamthole esontweni bamenzani wena sowune-experience ukuthi abesonto ya masingabuyele emuva kule ukuthi abanye abantu bafomali kuseksana asingayibeki ngaleyo ndlela le asiyibeke ukuthi abanye banashinyenyo kanti yabona abanye uyidla kanjani uyifaka kanjani ilale yakho neyishandisi lapha nani uyanyanya uyikhotha uyikhotha wena Ubona lento leza sesikele ukuthi yabona lento bengisayisho ukuthi ichurch nechurch kumele ibe nelende yayo ungazenza lento ukuthi uyenza ichurch esikele phela amanyala lawo tasaya abantwana bafeyile esikele sithi abantwana bethu bayafeyila bafe ama bad luck lawo abafundisi bakhohlekele dani nomjita lo yabona lo mjita lo abakhonki abafundisi bakhohleka njalo lo mjita lo ke ngiyakutshela mina hayi ngiyakutshela but not all emfethu okay sibonele opportunity angithi bathi umfazi umthole esontweni kanje Oza mthetsheni so nimthola kanje umfazi echeche umthetsheni mani vayile or mani sekuma conference lapha yenzani mhlambi amantombazana ngomuntu ukuthi uyislima manje lo mjita lo manje nami mangahlakala naye manje lo mjita lo ngimchawula ngesaka ngithi uyinja uyidabulile straight mara wena manje masikubona estrateni sikubona njengesifebe sikubona njenge-next angazi ukuthi uyangunderstand na uyanderstand nabanye abantu ngase uMandela Station 6 but academy in I think ngathi kufundisa abantu bangaphandle that they don't have permit and a certificate of opening a school or something like that ngathi kufika amaphoyisa kara